Zdravo djeco! U ovom videu ćete naučiti ponešto o mačkama, domaćim životinjama. Da, dobro ste čuli, mačke su domaće životinje. Ali ne samo domaće, postoji veliki broj mačaka koje se smatraju divljim životinjama. Ako se pitate u čemu je razlika, to je bar lako. Domaće životinje žive sa čovjekom u njegovoj kući ili u njegovom dvorištu. Divlje životinje su one koje žive u divljini, u šumi, džungli, prašumi. Takve životinje su na primjer i divlje mačke, kao što su lav, gepard, leopard, tigar, ris i mnogi drugi. Mačka je postala domaća životinja još prije 4000 godina kada ju je čovjek pripitomio i od tada do danas je najpopularniji kućni ljubimac. Ako se pitate kojoj porodici pripadaju, šta vole da jedu, šta vole da rade, saznaćete ubrzo. Mačke pripadaju porodici sisara, kičmenjaka i grabljivica. Sisari ili sisavci znači da su to one životinje koje svoje mlade hrane tako što im daju da sišu mlijeko. Grabljivice su one životinje koje vole da love, pa tako i mačka. Mačka je lovac, voli da lovi miševe, štakore, ali i neke manje pernate životinje. Mačka nije tako velika životinja. Ona može da naraste i da bude duga do 55 cm. A ako se pitate koliko dugo živi, onda ćemo vam kazati da je njen životni vijek između 15 i 25 godina, iako postoje mačke koje žive i duže. Za mačku kažemo još da je to krznena životinja. Znači da ona ima krzno. Njeno krzno ili dlaka može da bude crne boje, žute, bijele, sive ili jednostavno može da bude i šarena. Da na njenom krznu bude svih boja pomalo. Ono što je lijepo da znamo jeste i da mačka može da okoti i do 7 mačića odjednom. Njeni mačići, kada se tek okote, su dugi do 5 cm, a teški između 40 i 80 grama. Tako su mali da mogu da stanu na ljudski dlan. Prvih 10 dana života su slijepi i gluhi. Tek nakon 10. dana mogu da vide i da čuju. U početku svoga života mačići se hrane samo majčinim mlijekom, što je jako zanimljivo jer kada odrastu, većina mačaka ne podnosi mlijeko i mliječne proizvode. To se kaže da su intolerantni na mlijeko, pa tako ne jedu ni mlijeko, ni kajmak, ni sir. Ali zato mačke vole da jedu meso, pa kažemo da su oni mesojedi. Vole ribu, ali većina mačaka se danas najčešće hrani specijalizovanom mačjom hranom koju možemo naći u supermarketima i koja sadrži sve minerale i vitamine koje su potrebne za njihovo zdravlje. Postoji jedna zanimljivost koju većina ljudi ne zna, a to je da mačke vole jesti travu. Da, dobro ste čuli, one pase travu zato što trava sadrži kiseline koje su dobre za njenu probavu. Ono što mačke vole je svakako čistoća. Po cijeli dan se umivaju i ližu. Po nekoliko puta dnevno se umivaju, ali zato ne vole baš da se kupaju. Ne vole kad im je krzno mokro. Ako macu samo jednom naučite da obavlja nuždu na određenom mjestu, ona će to uvijek činiti i nikada nećete imati problema s tim u stanu ili kući. Ali ćete imati problema neke druge vrste. Namještaj, zidovi, vrata mogu često biti izgrbani zato što mačke vole da se penju. Pa tako čak i na staklu, zamislite. Ali ono što definitivno najviše vole jeste da spavaju. Mačke prespavaju 2/3 svoga života. Ona 1/3 koja im preostane
je rezervisana za igru, za sjedenje pored prozora ili na balkonu, za dočekivanje i ispraćanje gostiju, za igru, pa čak i za šalu. Njihova omiljena igra je igra skrivača. Često ćete ih naći u ormarima sa odjećom, skrivenim negdje u krošnji drveta ili, zamislite, u zagrljaju sa nekim psom. Da, neki mitovi o mačkama kažu da su mačke i psi smrtni neprijatelji, da se užasno mrze. Da li je to baš tako? Možda možete istražiti ili će vam pomoći i ove fotografije da otkrijete koliko ima istine u tome. Ali ono što je jako važno jeste da zajedno sa ovim videom i uz mačke naučimo i neke nove riječi na bosanskom jeziku, kao što su sisar, domaća životinja, bolnica za životinje, ali isto tako riječi kao što su grabljivica, panđa ili kanđa ili riječ krzno. U ovom videu je sigurno bilo i nekih informacija koje ste već poznavali. Nije ni važno, uvijek je lijepo ponoviti. Ono što nismo saznali, a što bismo željeli znati, uvijek možemo potražiti i sami u enciklopedijama, knjigama ili na internetu. Zato prihvatimo se posla, potražimo, istražimo informacije da bismo bili spremni za pisanje fakta teksta koji nam slijedi. Sretno!